U današnjem videu napravit ćemo kratko predstavljanje Konotekovog clip-on uređaja Avata 650 LEER. Pa krenimo vidjeti što se nalazi u pakiranju. Uređaj je pakiran u izuzetno kvalitetnoj kartonskoj kutiji u kojoj se nalazi naravno hard case, odnosno transportna torbica za prijenos samog uređaja, gdje naravno imamo uređaj o kojem ćemo kasnije reći par riječi više. Imamo warranty card, odnosno jamstveni list, uložak kabel za punjenje baterije i prijenos podataka, kao i knjižicu sa kratkim tehničkim uputstvima i nekim bitnim značajkama uređaja. Pa recimo sad nešto više o uređaju. Avata 650 LEER je termalni clip-on uređaj sa ugrađenim daljinomjerom u samoj leći uređaja i balističkim kalkulatorom. Paljenje uređaja vrši se na ovom ovdje prekidaču, iznad kojeg se nalazi potenciometar, odnosno regulator fokusa prednje leće. Baterijski sklop su dvije baterije unutar ovog kontejnera, punjive C uloškom, odnosno brzim punjačem i svim ostalim stvarima koje omogućavaju ekstra brzo punjenje samih baterija. Operativno vrijeme rada je nekakvih 6 sati. Avata 650 od Konotecha je termalni clip-on uređaj koji ima senzor druge generacije rezolucije 640x512, veličina piksela je 12 mikrona, frame rate je 50 Hz, termalna osjetljivost po NTD-u je ispod 15 mK. Interna memorija uređaja, odnosno ugrađena memorija uređaja je 64 GB, ekran je OLED 1024x768 piksela. Navoj za prihvat adaptera je M52 x 0,75 mm i za ugradnju ove avate koristit ćemo Rusanov adapter jer smatramo da je jedan od najboljih koji se trenutno na tržištu može naći. Konotech avatu, kao i sve ostale Konotech uređaje, možete pronaći u Puškarnici Zagreb u Dugavama na adresi Hribarov prilaz 6. Se na streljani. Naravno, danas ćemo napraviti finalno upucavanje ovog termalnog clip-ona Konotech Avata 650. Prije nego što krenemo uopće raditi sa termalnim clip-onom, možete vidjeti na meti, prvo što smo napravili, provjerili smo upucanost klasičnog dnevnog ciljnika na koji clip-on montiramo kako bi bili 100% sigurni da ta puška u svom dnevnom modu je upucana onako kako treba biti upucana, i nakon što smontiramo avatu i upucamo avatu, nadam se da ćemo uspjeti dobiti otprilike jednaki ili isti rezultat kao što smo dobili sa ovim Kalesom i ovom Bergarom u 308 Winchester kalibru. Pa eto, krenimo sa termalnim clip-onom. Ono što bih volio naglasiti prije nego što smontiramo clip-on na pušku, da smo namjerno montirali ovog Kalesa na EAV Blue Line seriju nosača optičkih ciljnika i dobili smo maksimalno nisko koliko god je to moguće postavljeni optički ciljnik i naravno uz pomoć Rusanovog adaptera taj ćemo clip-on montirati na Kalesa. Čisto evo zbog usporedbe da vidite koje su to visine kad se taj clip-on stavi na pušku. Mislim da do cijevi nemamo niti 3 mm prostora. Ovo bi trebalo, em što jako lijepo izgleda, ovo bi trebalo raditi fantastično.